Warga Patisi TV. Kalaja ka jingja ka basusi ha ka bakaway ka yeng ka badon ha maukenro umsing blok 3B ka basa da ka kong penhun lang wanyang kala plu bat julor lut ki jingdon jing em baro ka balaja ha ka miet jonghan riu tarik ukala lingkot arjara phunriu ha ka por prashi teng menmiet Habai day bat kani ka jingja u MLA barim u ba piti sau kmi hadien ba ula yo jingtep ula lech sakani ka jaka baja bat kmi dala ki jong ki khman bat banno jingarap da ka song pisa sakani ka longyeng ka balamat ya kani ka jingsau si kthang Layatu baka kong penhun ka don laingut ki khon ki badang prasnam sansnam bat laisnam tam AA bat ki em da ka basu bela kenta hayeng brio Haba penpau ya ka jingso lem uba piti sau kumi ula penpau ba kum kini ki jingja kim dai ki plan ne jingtmu ublei henrei dai ki kam usoitan uba penjat kumta kum ki priu bamad ya kum kini ki jingja basusi ngi haban duai bat banjan sha ublei Ha kani ka jinglej no jingarap laya don lang usketri sinong maukenro umsing uba el ding do rangba dong blok 3B uba di marwen bat kahman jong kakong penhun lang kakong risal den wanyang kibala ai jingkran bat ai khublei ya baro ki badan benta banyarap ha kani ka jingja Ibadan hang dia terbarak kan? Ibadan hang dia terbarak kan? Ada buji mau kerja. Kerja pe. Lawan sini nampak, ini nampak blok lawan pun tak blok. Blok itu. Bukan. Jom mana yang bersih lawan tu. Yang bersih lawan MLA sebab. Terus bisa jaga dia dah gas kan dah tu. Ada dia. Jadi ikut. Kau sekolah blok aja lah. Menurut. Kat sekolah dah sudah. Oh, paket mah. Nampak kan dah lagi. Kapaning kong ni so ban ai ngu yu blade try kenrat mengilak benpoi kani kejaka atau QE kani kaying la perlu aman apa retorik ram kong senam atau atnreu di mentang dan lang iba proses di saukmi balong omeli MDC yang mulai ke step 3 ting ai kublai yi bila poi hani step hani kejaka apa wan jurip jangan ni kejingja jangan ni kaying dengan semua benda air kubleru ya ki marjan warpa ki belakloy ya wan pelip no ya gading bak hamdan kanono kejingja basmusi ya kaying kasem relight no tang kini kejingdon jing em baro ki bala ingnut kabla bom du da gading ting air kubleru irang badong pati komiti jong gadong yang ke blok 3B Ibalai sim kialang ya ban I'm sim ya kayeng kasem. To nak kalian ngak mi rumah dong ai kublai ya i ba ci sukmi mi ex MLA di lu ka bakulai buan pochno jongi ban don ko musim mirap. Jadi don gijing ja gi ba susi iba bun mencuaru por babai mai na bat kamru. Rai mataru kolong hakdak mar boleh silong ja menmit. Menin ngapat meritip mesti bro apa hi sini bat ki membar mas nong gi sektai gi semla i MDC ru lawan him mesingi tiga isi betalang ni ye pe kejing lukisan nomor traying ru lawan yang ba
kawan lang jong ke blog ben page sa submit kot selaru te mata kamdon lagi ni traying ru nomor gila isnai gila include kiar kita belum ko info samro lagi jinglut kabun dari pi kelog ru long la su yu tang nyu mo i la su in kong nyu ndet ngan en galingi na dong ru pa ya perkat him no ni su perkat ko dong ru ga jong jing ya dia juga dong kam tai wasi ba proses na khriu mesti mi traying ru inai ga jing rap ndet soi ru na ga yin sam yang kaya kasam ni so ban ai ka jing kublai ka basi kat de ya i ba proses ki so kami ibadai i exam jungi ba kolai banwan syakane kaya kasam jungi berwan semalam nak kita akan bijinja ka belajar ka kaya kasam dengan ka para ka jonga dia mas huruf na ai kublai ya ba rak itu ki bala kolai banwan ban ya rablam aduk menen ki belawan mas mulam ban ya rablam ya kan ka jinjang ba susi ka belajar kaya kasam jungi bat nga sunguban ai ka jing sungu ya ublai nomor 12 ya kayin kasam jungi na ka jingma ka jing saw hamdan kono ka jing saw ha ka badai ki kini ya kan ka para jona bai ka sulong ta ka jing julor jing kidi ki ter ki tarbar ka kini tingim yo suka ike iru re ya ingo pa ya ublai na ka mta ba ulari lo sumare ni na ka jingma ka jing saw nomor kini ki ter ki ngidang la ban belan ngidang la ban ka mai mo ngidang la ban yo biang ya ka mesin ka tingim la su ban yo ting aingo ya ublai na ka mta kita bar ka tingi air ka jing kublai ya bar ka kitu ki bala yarap ini mencisngi jan miat mo ni kemarjan kemar pagi bahaya bahasa kepala keluar ban koi lang sakane kacaka ban pendep ya kane kading namar ba lada klem ka jingdon ka jongki ya sing indum la ban pendep lada ngi phone ya ki ya ka fair bigi ka makan poi sen yang athai kane ka yang kan num yo isu ni ko makalan ma kada ka jing keluar ka jongki nasmo ban ai kublai ki baro ban nganget skam ba ublai ka ya ka jing kurku ka jing yarap ka jongki ya kane ka yang kasam ka jongi ublai usah kurku pun sya ya ki ta ka benta ka bah kamyat ban ni ai kublai ri pi ba kane ka jing ka keluar pi banyarap ya kayen kasam bajoni dia kajing kulo jom pi ban kener kaki kaman kaki kadiang ya barok ka kitu ki ban kam kajing arab ngangit skam ban ngin sabu jing duai kerpang ya ki ba ublai un sanang ka ku ko do ki kam ki jam ki jom le ka yeng jing kong ki bala mat ya ka jing skosi ka bak thang namar ka jing plo no chon ka ye ka jong i tingi wan hang ni hak le ka por ko mu bang mi khmat berim jo ka mu lai kon si hadim dengan sengi ban ka dang jong agi parlok ke besong sini kaliang kumjut na kaliang to jilunya la pentip nga bagdo ka jingja ba sosi ak baka ding kala la bamdo ya kayeng kayeng jong i kawan yang na kaliang jong nga la kali i kala long kumno man kumno la kali shwa ga long ba agi danam dan ki ba ki dan no ki man saw akam ta ma kaliang jong agi khori na ki kasam de na kaliang jo i opai kum baka long hi ka long ba na kaliang kimi kam dan no ka jing sosi ba na lai kum dan ko no ka jing du ya kam simbriu tinggal asok men bang untuk ada long bala om ni kemudian step dengan program tak ada game semua kemudian step itu tentang stek singi dalam negara jaka wan negara por yang bandar kalian juga pandengkong ni siapa berpau ke sekolah nak kalian juga siapa yang samjung pi kabala mat yang negara jing sosi thang kaba hadu kata-kata pisong tu om pi nak kalian jong pi tong ni sungu you blame ma boleh pelai ke jigim jong hi ikon pi jong pi para jong pi bagi besar hi pelai kalau nak kerja skosi, pada kumau pi ke berkata kerja besar, asal kemen berkata kerja pi kita kerja kemen sim kalau ba, kalau ngila bentuk ya kerja ngila bentuk ceritar, mereka kamu san kalau ini ngila bentuk ngila nak kerja snake jom belai nggak sekarang masalah mereka kami biang, terbiang siap dia hadian, dia orang kemen sim beriu sim ladu, mereka asal kemen aku beli kerpang nak kerja kedua masih nong jauh kamu korom sing, mereka ni hap kedua masih nong korom sing, kerja aku beli nak kerja orang badang jangan dong 3B. Anda kadang jadi long way ni kira mak dong lah, berterima nam tak kajim haji banyak kadong berjongka, mokro hi berkoi, kasno mokro mesin kadang kasno kaba, masuk men bagi kira mak kasno kadang sekali kasno kira mak dong, bagi kam jong kam jong kasno kita terima nam tak kajim haji banyak, kasno long he, bagi masuk men bagi kira kam tam hakum kini kajim jah, kabang nilai kong kaba hadim belajar hakum tu, nak kalian kibarja berpah kira wan, mak dong lawan kasno lawan, ya berapa lem amasim lem hakum kini ke pentah. Maka jingwan ke jongi hakan ke por mentah bagi senduk menin ke sini kini suatu kalau akan mesin ni pi mah jingwan jongi mentah kalau nak jongi akan mesin ni pi pau bagi don kat bagi pi beli ke koi pi don kat bagi nai bor nai buj di dia banu nak lihat pi pun selai apa dengan jumlah ke benda ke jongi kalau ke benda ke jongi kalau hamtam dah lihat jongi kan kalau bagi don kat mentah hamtam kalau hakum gini ke jingja don kat ibu susi don kat ibu pang bistam
dekat mun tabai bama phi bama ni gaji ya kemun gaji ja dia tin jong ble jong gaji syakri para beliau sebentar je syakri jong ble dengan syakri ngai syakri kalong ye beliau abang syakri ye beliau ka kata sebentar syakri jong ble ni kong ni syak kalong le bha le miat kalong apa imlang salang dia benda banyak benda jong aru kalau mungkin kita kam jong ble dia nata kana ko jong kalong ba hakapor ka ninja hakapor ka larat hakapor sistem kamla mata kamla ki marjan mapa ye bhin persen ba aku mun jing ja na leng kong laman ha kumong tien ka long ba kamla ki marjan mapa hakapor ka jing jar ne ka singa ka jing jar marjan mapa lawan boy kong dari kimban na leng marjan mapa ba flip ka ding ka e ba tu kata te pen pau ka long kamla ka marjan mapa kamut ka long ban na ka leng ji kong mi thu shu hi ko ri ja ji bhin persen tin na ka leng ki shong jing ai kilo lagi lagi kisah jangan tak kadau mar hikin mula kaman wan tak kadau isungut nak ni ajuk in pisung thuk kan ni ngang au hadi kapor mentan kiban scam kiban nak kali ajuk so ilmu social media ya kerja aku blay nak kali ajuk orang sekretari nong nak kali rabat dong nak kali kong kam tam ek tu baru betul mentah blay sekerku kong ong ben nak kali ajuk in sebab insa dua kerpang baru blay jus ngam ya kerja dua ajuk kun thai blay kerja dua ajuk kun thai blay jus ngam blay maka kun thai ingin lamat di kana bak iman dia ko thai ki long sisor sidur kim de breu ki bakum sisor sidur abagi lakren ingin ji ong ba bleu jus kap bahai ji tuai ji ko thai ma bleu namar ba ki long sisor sidur bi long ko ki ji ma ki perhan hakum kan ni ke jingja an oi kong abana ka le jong ni kong ban ka le jongi le ko hato kan ni ka man ga jong bleu ba ka ni ka jingja ka jai jong phi ba ka jing plu yeng ka ja ti hado ka ni ka jing jong bleu ka plan jong bleu ngong em kam ni plan jong bleu boleh unjuk kuat kalau bagi beliau juga jinjar sistem. Ngim di bersim ngi dak le ka jungi long ngim di bersim kalau mereka plan je boleh song ha. Horkit hordam. Boleh song ha kalau bagi beliau juga kin syak jinjar sistem. Atau boleh song ha menta dekat dia bila sistem. Akhir kita bantu no kata kam de ka ini baru haji di bor setan. Di bor setan ni hab sebagai bor setan ulong le nak bantah jungi ki beliau. Abang yang teng dari jungi kalau mereka tes nak kalian jungi. Nah tuan nak kalian jungi kalau ngile dewai show boleh, syakri boleh, asyik kam boleh, ngile bha kalau ya kiwe. Abang ngi mat kini, dengan orang tang dengan we atau ki bor setan kalau makan itu kata-kata. Nak kalian juga kada ada pring jong kini ke jingjang, ki kalau kendu ni pi kalau mak kaman. Mana jan boleh. Yang boleh tu kamha. Boleh tu kamha nak benda jopi usap lihi kilat kinanti nak bentah kalau jopi. Hak ni scam nak hari benai bedep kena ia panong lu menuk lajar tu ka yeng mah juga jaga yeng tu ba ka yeng kena pulu apa ka yeng kena pulu untuk kidan ki majan berpa kidan majan berpa ki badai mi kena rap nak jong masuk bhai tu duni nak yang mai yang pek kita kini majan berpa jing kemudian isu ka baham menuk di kemudian isu ka sam kemudian isu rosong le dari ingdut bentah jing ikun yang kimi yang ka bentah jing kalau mai rekan ai mengidon ho ngiduk ngi belas ngi sia katri genta de hapreng ju ne por kri ke benta jong lah mun bikman wa fi sing ru laga ho da ngi snai jong blei ngi le yo kala ti ke long sau tem da ga jong belong abali belong industri belong medestra de ka sungu yu blei fi su ko bang ka kong ni siap hab dan ka mesim sungu ka mesim sungu ka dan long ka kata Kemudian benda kalian juga habang larem election. Kamu nak kalian juga kalau bangun merap show. Kalau show, kalau kami show, kalau tahu bagi bagi ot kinam. Apa kamu kena jinjia kalau nak kalian juga kalau bukti boleh. Marbang belum isu. Kata kalau boleh sobha. Ingin persobha you boleh. Dah benda kalian juga high board berit ini ya. Dah mentah nak bentah. Dia kembang kejuang kini kita saya kalau nak kalian jadi kalau kau jadi syakri para beliau kau cinta syakri boleh. Dengan ngajong kan dewe pai ba boleh lejit dengan ni kam juga kalau ban syakri bangan syakri ban lep ha ban lep ban dor ka ba pi ha kum kan jing ja ngin melak ban kadang jing kalau ngin melak kalau nak kadang jing ban on nak kadang juga kalau ngam ndon ngam dor skim syu nak kata kami ha kata kini ki marjan bar pangaju maju perhat ila jong ha bagi marjan bar pa snong thau kim don tak skim don jeng bo barin ladi si phau ladi san phau ladi si span aspa keno lang boleh nama orang jing ai barit kamu ngira perlu sibun kalau ngira menyo kita ketika benda jong boleh nak terku nak jong pi mai ke jing ko kia bari filenti ke long nak kalian rabat dong nak kalian jong blok ke lawan filenti bana kalian ke blok hi susu
kan cái scam đây là cái sum kia mà này cái gì đặc biệt nhưng mà bắt đầu ở bên này kami con cái gì sẽ sống vai mình gặp sống ở đây còn gặp sống ở bên trai cho cái gì đi trai cho gì là đông không cái khu cái đoạn mình trai cho cái gì rồi và nó cái liên chỉ lại sum ha bên trong còn cái gì không và sum ha cái gì thì mình ta nó cái liên juga blog di blog mulai apa này cái này là cái tham ai kadang balik kalau uji sungut nak yang jong mak kadang sokar kebut naik yang ji baju kopor scam nak yang ji ru kadang yang jong yang ji tu kopor ibalah mai yang nak kadang yang ji ru mak pasak yang ni mak dom ni katari bentah jangan ngasih orang tangan ni kawai pisau tu kalau bah dari kadi hak kopor jangan kadang don ji dom ni hak kopor jangan tu ada kom kini kajing ji haban jangan ada dong don sia ka sini sedang nak kajing mak boleh masuk tu kom nu pisahkan wan nanu kan nak ngerti kan wan jangan kau jual pai ba, haba dang long macam mana kamu kaji kemen pai ba, maka pai man, haba jang pun dijang pai ba haban putih sok me, lalu pakai kaji kemen, mana mah nak lihat jengi kalau ba, nak lihat jong i mana nak pai ba, dan dia tahu beliau sepuluh hingga nanti, masa sian pagi siang hiban sensiar, pai kursi sian ba, wah kamu pada ham tam mi hidup esok, ham tam mi hidup esok kepada bentah juga ban pai ban kemit, nak lihat jong aku ngadak kajing dan mata nak lihat mata nekap, dapat dikau, nak lihat dia mendapat belikan nanti kan semua, kamera juga sama, jadi kau tak boleh.